Turcija, znači, danes prezede i formalno, znači, oficialen čekor za postapkata za pobarovanje na Fethullah Gülen, za njegovata isporaka matična zemlja. Imeno nadležni od sud pobaranje na Istanbulsko to obviniteljstvo, danes izdade nalog za apsenje na Fethullah Gülen i poternica za njegovo faćanje, što je prv čekor, vo ispolnuvanje na onije amerikanski baranja, što bara Turcija da podnese dokazi koliko je toj vinoven, da li je vinoven. Da, ne znamo što ima to baranje na obviniteljstvo. Se zna, se zna apsolutno se zna što je. Na prvom mjestu je, znači, deka je toj osnovačna organizacija koja oficijalna Ankara smeta za teroristička i deka za ovoj nalog i ova poternica stoji, znači, obrazloženje deka to izdal naredba za obit, za vršenje, znači, na državen udar, deka je to obit za urivanje na ustavni odporedok i sledstveno na sve to što stoji za jedno ovakvo somnenije prikaznata ili obvinenijata koji doprva, naravno, ke usledat, deka to je direktno ili posredno vinoven za zaginuvanje na golem broj civili, bezbednostni pripadnici na bezbednostni sili, deka je vinoven za obit za atentat vrst presatelotna republikata. Vo današnji nalog za njegovo apsenje i poternicata stoji deka turskite pravosudni organi obviniteljstvo to ima nepobitni dokazi, deka za vojni otpuč stoji predsjed Fethullah Gülen. Međutim, ja slično mislim deka Sjedinjene amerikanske državi teško će udolovat na baranje to na Turciju. To je i do nekada prašanje za naterešnu upotreba, kako za Turcija, tako i za Sjedinjene amerikanske države. Erdogan gosaka Fethullah Gülen za dokaže tezata vo njegovata involviranost vo nastanite, a Amerika dokoliko dozvoli da to bide isporačan, se plašam deka to će bide shvateno kako posredno priznavanje na njimna involviranost vo pučoti vo nastanite što se učuva na 15. juli.